Ngibingelela abazali egameni lenkosi Jesu Kristu. Kunezinto nje uthi usuthulela uma engcela ukuvuse to share for abazalwane for free. Umbona kanjani umfundisi? Kune language egcwele these days kunabafundisi abaye ba confessa ngisho ku YouTube ukuthi bebethwele. How do you see ukuthi just the basic signs nje ukuthi umfundisi uthwele? Ukuthwala ke it can be in different ways. Khona omunye uthola ukuthi uthwaliswa inyanga, omunye athwaliswe ukuthi angagayidwa kahle isikhathi ekhuleka athephe in a wrong dimension, athola amandla wrong. Okugcina uthola ukuthi mhlambe uthaliswe by evil spirits, ayekho aware. Kodwa ke because kuyenzeka receive ama evil spirits ucabanga ukuthi is the Holy Spirit. So ke I just want to give you just basic signs ekufuze uma ngaba mhlambe ususpicious wa consider. Eqala umthola umfundisi ebekade operator iphiwo zakho uzazi. Uyabona uma abusindiswa okanye mawufika embusweni kaNkulunkulu, you receive iphiwo omisele zona, like iphiwo akuyona into ohamba uyithola kubantu, zi-election iphiwo. If prophet, you were ordained to be a prophet, awubi umprophet, awubi akuyonto inherit along the way. Umfundisi once wathi kade nimazi ukuthi operator kanje, suddenly anyamalale, uthi yabona uyabuya usayenye into nje. If you have got a gift of faith or une gift ye preaching or une gift ye healing, whatever, ibonakala immediately usanda call immediately nje waba attached nabazana bakhulekayo, or ingangaba blossom, but everybody will know you ukuthi this is what you are. Once umuntu wa operator ngeziphiwo zazi ukuthi okay lo mzana operator kanje, suddenly anyamalale, uthi ambona sebuye senye into suspect there, nobuya Nigeria nobuya yaphi suspect there, because gifts and callings are without repentance. uNkulunkulu does not, because when ufuna lesiphiwo akunike, no, you know. So ke okwesibili ubabona ukuthi bathanda uku-advertise izinto zabo exactly njengenyanga do. They will advertise ama gifts abo like izinyanga, or like some kind of mawubunga nje trend ezinyanga indlela advertise ngayo izinto, nabo will find that ukuthi banaleyo lokhuza ababi nje abazwana abasimple nje abakhonza ngeziphiwo zabe babandle. No, kuyashintsha abe into advertise ku TV kanjani. Okunye mbona ngayo unokuhamba yedwa, akasebenza ama mainstream churches nje, nabanye abazalwane nje aseke ba approvewa in the streamline sabazana abasindisiwe. No, ubuya nje esenokuhamba yedwa nje uthi uyambona isiki prayer life yakhe secret, use akasana nomzalo okhuleka nabe abazalwane nje, kube umzalo nje into usenento ezisecretive ezithize, engathi siyavuma i-anointing. Sometimes you feel like you can pray alone, but yena kuba extreme. Okunye mbona ngakho umzana othwele, udayisa lento zama consultation, adayisa ama product, abe umuntu obonwa ngeimali ezithize, uthola ukuthi usenezikipa ezithize lapha yana namafanatiki, namathawula nesithombe sakhe, mawusule ngalo uyaphila. Mpasobheke lo muntu loyo. Ngichazela ukuthi ukuthwala does not necessarily mean
uhambe wofaka phansi kwamanzi umthakathi cha, is to catch amandla rongo, usebenze ngamanye amandla rongo angasiwona akamoya engcwele. Sometimes uthi unesiphiwe right kodwa sesi-operate ngamandla rongo because ube greedy or washaya ukuhlupheka. So ngisanga ukuthi njengangichaza lezi zinto ukwazi ukuzigijima, ukwazi ukuthi it's not necessary ukuthi uma ubona umuntu odesa ama-project uye phansi kona no, omunye benesiphiwo kodwa because ushawe indlala or washawa into ethize wabese-ke ekhuleka. Sometimes aceda ukukhuleka uNkulunkulu but kuresponda amademoni because ukhuleka with the wrong spirit. Omunye so what laba nje bona ba-consult ukuthi umuntu nje ubonwa ngo-2.5 unama 1-on-1 yonke le nto leyo, all of a sudden ntontoni basebenzisa le TV ke umuntu onjalo nje hamba la abantu bagqoka ikhipha zakhe useyinto nje hamba everywhere nje operate exactly isithwalo lesi basobha lo muntu loyo ikhela qeqe lo muntu amandla omnyama. Omunye ba-attractor okuya bakwenzayo, they will attract ama-masses besebenzisa i-TV and ukuhlangana nabo nje asengishilo ukuthi ngiyakhokhelwa banesikhanjo sangathi enkozweni nje vele athi abazali abaphatha 10,000 kusasa abazali bamnike bonke 10,000 basobho. There is something there. Umuntu okwazi ukubiza imali siyazi ukuthi eyivuselelweni imali yadingeka and almost bonke abafundisi bayifuna imali. So umfundisi asisho ukuthi mayipledge ebandleni lakhe efuna imali nobe efunani usethwele. No, we're not saying that. But labantu abavele basuke nje uthola ukuthi nje kulula nje kuyenta vele sisuke labantu nje abangakhola abahlanganise groundini athi bonke kusasa bafike phe 5,000 bafike labantu bephepha so but there's something else there. Usually umzalwane ofuna imali kanjalo usuke yifuna kubazalwane abaloyal kuyena abasebandleni elithize abaphila impilo ethile kune doctrine ethile. But lozo vela isihlangalaleni nje ahlanganisa abantu nje abangazani noJesu nabazana noJesu abathi nje bhaso uthole lo muntu. Okunye oyisign ozokubona hawo amasamari lawo nje usebenzisa general public as audience abese abanikeza religion ye wealth neyokulungisa izimo zabo without ukushumayela irepentance neholiness nokubuyisana noJesu. Akagijima ngamavesi ube ngathi ukhuluma ngoJesu bengathi uthi kodwa mhlambe ngoba mhlambe wathwala wayesevele umshumayeli so abarobhe ngaleyo nto. Kodwa uma uthola iaudience yakhe kuhlanganiswa abantu nje engathi abantu baya kumthandazi. Labantu bahamba behlezi beya lapha, the only thing abayazi amandla kalo mprofeti ababazani neplan of salvation, abazani nokubuyisana noNkulunkulu, abazani and baze baphila impilo forever bedepende kulezi zinto zakhe. Akaze bafikele lapho befunda how ukuzideliverisha themselves, befundisa izwi how to really get direct to God. No, but desela ama product every day, desela fanele baphila ngala makhandlela thwele lo muntu busted loyo inyewa kaleyo. But so baqhela kulo muntu lo uzokufaka ama spirits are evil. Because evangeli is supposed to be taught kubantu abantu bonke babe powerful. Mawufunda eBhayibhelini nje ibandla lehlo umoya ngcwele bagijima bonke abantu la bedemonstrate amandla kaNkulunkulu. You know man. Ama miracles I got a way of conversion. Wonke kwakade wonke umuntu nawo. Umuntu njalo ohlala neaudience. Yena njalo yena onepower la kule audience. You know, and kule audience kufuneka kuthengwe noma consult yena constantly. No, pasopa. Kunomoya omubi lapho. Okunye ozobona ngayo i-wealth connection okanye ukucollect imali is the main priority. Yona nto othola ukuthi i-drive of i-ministry yakhe wherever ayakhona noma wenzani noma uyathandazela noma one-on-one noma yini, i-aim is the wealth connection. Yona nto abazobuya bethi abantu wayiqoqa imali ubani pasopa ke lo muntu pasopa lo muntu loyo kune spirit esirongo lapho upasope lapho. Once is wealth creation kwaba uNkulunkulu enza ambless umuntu kodwa ayibless inceke kodwa nje once wabona inceke ukuthi nje every time kuhlangana kunama QS imali one-on-one yakhe imali maqedza lapho futhi everything ukuthandazela kwakhe imali yonke into.
Basopha lapho Mike prophetile iziprophets zakhe ezohamba zihambe zibe nento ethi uzikhulule lento okhipha 10,000 basopha lo muntu loyo. So imali is their goal kaSathane. Ngaba lezobona abayidayisa kuJesu. So bonke labafundisi laba when they fall back it's always money is like yona indlela abadikila ngayo uJesu. So ke okunye bonala ngako okay la kwi wealth section la kwi wealth collection you'll ukuthi you'll never be satisfied uba greedy forever zafe. Okunye akababusisi amanye ama ministries mhlawumbe umthola ukuthi uthekela abayafundisa amatende noba uyanikela kwezinye inkonzo no kuba into nje eyokwanisa ama brands akhe everywhere he goes. Wakhe empire the other side obona ngayo and okuyibona ngayo imishado wakhe izoba secret very rare ukuthi umbone ehamba nonkosikazi wakhe. Okunye ubona ukuthi bathatha izithembu yeah uthi uyabona sebethatha izithembu sebe justify indaba yokushada unkosikazi oyedwa basopha ke lapho kunonyamoya osurongo lapho. Kodwa nje umshado usually is identity siyazi umshado kuyenza kufail siyazi umshado asisho ukuthi umzali ofail lo mshado unomoya wrong kodwa uthola ukuthi ba secretive umazi noma unesithembu nonkosazi zakhe kamvisi nje basopha lo muntu loyo unomoya wrong. Okugcina nje kuningi ngakuveza but ngithi angiveze nje lokho baba nento yokuthi lento anayo ungayithola only la ekhaya or uyena yedwa nalento yabo kuba isiphiwe nje ukuthi unayedwa lento wayithola phi lento uyena yedwa wayithola akekho umuntu onayo. Umbone ukuthi uma ibona ukuthi thina abantu bakamoya siyayibona lento yakhe uzobiza ama celebrities especially acela gospel waphi imali or noma actayo uthothi imvuselo yakhe noma yini lento yakhe leyo I operate ngokubusiswa abazalwane. Akuzi nje abazalwane bazali mama wenza into abazalwane aseke basindiswa sebenesikhathi bekhona kufanele bayaprove into yakhe ngisho kuthiwa uvumelani ngento ezithize uma abanje umuntu uhamba yedwa lapho hamba nabantu abangakholwa bamconsulta njengenyanga at the same time aqala into yakhe iseceleni or uthola ukuthi unento athi iziphiwo sakhe yedwa yena into nalento lena ngekho umuntu onanto wayithola basobha uSathane lo ophatha ngomoya ofana izinyanga nabantu abathwasisayo nawo bonke labantu abagcwele abakhohlisa abantu asibe careful bazali siphele esikhathini lapho even inyanga nabantu abathakatha abasebenzisa amandla omnyama bezishaya ngathi bayakholwa benza ama comments engathi bafana nezinye inceke la uma usebenza ngendlozi usebenza ngesithwalo usebenza ngamadlubu omnyama uyingane kaSathane. I don't care wenzi unikela kangakanani nothando lungakanani iBhayibheli li standard form kaNkulunkulu angeke noma kuthiwa unamandla udlula abazalwane we don't care uSathane ukwazi ukunika isizulu abathakathi bazokuduma isizulu you know what I mean it's not about ukuthi ungazosigabisela ngale nto leyo ungasebenza ngamandla kaLavale atani lo uNkulunkulu asabisa ngayo ijob it doesn't mean ukuthi kufanele uapprove noma ngabe product yakhe yasebenza iyabelapha abantu we don't care. We are here ukubeka uJesu as a priority and yonke iglory kufanele kuJesu. So ke pasopane ke banibona lezi zinto bagcwela ku TV bekelile beshumela belani bona ukuthi abathakathi lapha ivangeli lidala South Africa and uNkulunkulu wenza sure usebenza abantu abama missionary trained aba level headed abalihambisa ngendlela ukuthi lashiya isignature ivangeli South Africa noma kuthiwa babuchiliza kwasalo African Gospel noma babubheng assemblies noma babungidi noma bani but you would find those people abayishanga into enukayo elezi ivangeli libe impepho ehlanganiswa nento yedlozi. Doctrinally they might be lacking here and there or somewhere babe ne wrong theology but the spirit abe operate ngaso nama miracles abawasebenza ayingashiyi beyabathandazi beyizinto ezithize basopane ke lo moya ngikhuluma nizwile kuzonisiza especially laba abantu abakhulu ku discernment uphume nje lapho uyeke abantu abagcwele lapho vele abantu abangakhokhela isiningi abantu abazoqiniswa imizi nabo kudayisela amatshe bakapitalize ngalo bantu ke vele because lo bantu abana doctrine wena umuntu kaNkulunkulu Jesus is everything kunokuthi ubuso uSathane ngcono ungabusiswa uNkulunkulu you wait for him and delight on him. God bless you.